Kuhlile mbukeli emkela nathi tindzaba ke letita ku webcoma tisuke emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 na ku Lehigh. Nathi letihamba embili lamuhla. You and I also took time to deal with the challenges that we as South Africa are facing with regard to migration. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende usabukisisa tindlela tekulungisa imithetho ekungena nekuphuma kuleli. You lied to him. You said you had exhausted all avenues. I didn't lie. You lied because you've accepted that you had not. You had not exhausted all avenues. Sihlalo welkhomishana lamadlanga Justice Mbuyiseli Madlanga ulwisana na Colonel Gavin Jacob ngesinqumo sakhe sekumikisa tidzakamiva station semaphoyisa eSiphingo. Yemgelwe ngetandla letifuthumele bafana eMexico ePachuca. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende usabukisisa tindlela tekulungisa imithetho yekungena nekuphuma kuleli. Akhuluma nebetindzaba namengameli waseKenya William Ruto e-Union Buildings ePitoli. Ramaphosa ugcizelele isidingo sekucinisa ubudlelwane emkhathini kwemave labo makhelwane. Cyril Ramaphosa uthi budlelwane baleli neleKenya bumcoka ekuthuthukiseni imihlamo kungabathi eAfrika ekuhlanganeni ekuvuleni timboni nasekuthuthukeni lokunekuhlanganyela. Uyaqala kulubhatsa kuleli William Ruto solo athatha umbuso kule Kenya kanzi utohlala emalanga lamathathu. Uthi live lakhe litimisele kusebenzisana naleli ngendlela leyakhako. Kute kube ngunyalo iPitori neNairobi bahlikihla tivumelwano kute kusebenzisana kute kulima tekuvakasha tekuthutha tekuthengiselana temfundo netekuvikela letingemashumi amabili nesiphohlongo. You and I also took time to deal with the challenges that we as South Africa are facing with regard to migration. And we dealt with that and we sought to understand the causes of migration and how best all countries on the continent can work together to address this challenge of migration. I appreciate the ongoing consultation towards elevating our bilateral relations into a strategic partnership framework. Ruto uthi lokungatindi kutembusave Afrika kukhinyabeta iminotho lesakhula bese kwenda kuthi kube mcokwa kubumbana kwemave engabathe. Ramaphosa uthi akusirele kuphela libukene nsaya yekuthelela ngebunyendo kebantu bakulamanye emave ngakho ke inhloso kufunza kulabake babukana nayo ngaphambilini. Sihlalo welkhomishana lamadlanga Justice Mbuyiseli Madlanga ulwisana na Colonel Gavin Jacob ngesinqumo sakhe sekumikisa tidzakamiva station semaphoyisa eSiphingo kunekwamikisa station lesisedvude. Madlanga uthi Jacob waphosisa kubaphathi bakhe mayelana nekugcinwa kwaletidzakamiva. Chana ive kuthi istation Maiden wafu inetindzawo lapho betingagcinwa khona ngalokuphephile letidzakamiva. Kepha khonjwa ePort Shepstone lapho tanyamalala khona emva kwetinyanga letisihlanu. There were Durban Central, Brighton Beach, Maiden Wharf. And how far is Mbilo? There was also Mbilo. How far is that? Chair, if I may just explain about even Mbilo station. Right? I'll give you a practical example, Chair. Maybe it will help shed some light. I think it was 900 and something kilos that was seized in their area. And I think it was the very next day that somehow the lab took reception of these exhibits. But those exhibits as well were stored in an unused cell, a single bricklayer cell. That's nearly 1,000 kilograms of cocaine in a single cell. And the station could only accommodate it for a limited period of time. Uvele mfakazi lobukhombisa ukuthi lokho lokwashiwo nguJacob kubaphathi bakhe ngekugcina kwaletidzakamiva lokuholela ekutheni timikiso Port Shepstone kubukungemanga. You lied to him. You said you had exhausted all avenues. I didn't lie. You lied because you've accepted that you had not. You had not exhausted all avenues. I put the decision on him, Chair. Jacob uvumile ukuthi kukhona kungahlangani kwetindvo ebhukweni lakhe ligcina imininingwane ngelanga lamhla tingemashumi amabili nakubili ngenyanga yenhlaba nga-2021. You do record that you gave an instruction that they can release the container. So it is of sufficient significance. That's why you record it. Yes.
There is no record of a prior decision to detain it. You are correct, Commissioner. Yeah, thank you. Umsebenzi wekomishana uyaqhubeka. What's that got to do with June 2021? Lamuhla iqembu le-MKP belikhulumisana nebetindzaba eJozi. Kuletinye tingoni lelikhulume ngato lelicembu ngileye likhetfo letindzawo loludako. Litsite lisekela lesibili lamengameli walelicembu Tony Yengeni libekwe esifundeni saseMpumalanga kuyohola lababukele lelicembu lukhetfo. Yengeni utawucinisa tinhlaka telikhetfo talelicembu kulesifundza nase-Northwest. Lenhlangano eMpumalanga beyikhungethwe luchekeko. Nga 2024 Mary Phadi wamiswa kule nhlangano ngetinsolo tekungatiphatsi kahle. Sikhundla sakhe sabuye sathathwa ngolona behangumvikelo wemphakathi Busisiwe Mkhwebane. Noma kunjalo boholi balenhlangano bathatha Mkhwebane njengemholi wesifundza. Labanye baholi batawusita lenhlangano bafaka ekhatsi Linda Mtshali, Alec Nkuna naNomsa Dlamini. We've taken a decision to deploy the second deputy president, Comrade Tony Yengeni, as the provincial elections convener. This is an international intervention. So when we say provincial convener, we don't say he's no longer the second deputy president. So it's a demotion, it's not. We've also decided to deploy Comrade Linda Mtshali as the provincial elections coordinator. Nomvalo uthi lenhlangano itibophelele kusebenzisana tinhlangano tingaphansi kwahulumende welubumbano. The MK party has always been clear that it calls for the unity of progressive forces. And we're not worried about the ANC because the ANC does not mince its words in advancing a neoliberal agenda. Uchubeke wathi lokuthi tinhlangano telibalele iminyama tikhethe kusebenzisana ngiko besolo bakufuna. Inkantolo yamanje eJozi icithe isicelo sebhail sasomabhizinisi wase-Northwest Brown Mokgotsi ecaleni lakhe lekwenta ngathi bebafuna kumsoconga. Kusolwa ukuthi Mokgotsi wadubula imoto yakhe emahlandla la-11 enyangeni yeLweti nyakenye ngesibhamu lesithintekako kulobunye bugebengu. Ethula sinqumo sakhe manje Annelies Tlhapi uthi Mokgotsi uhlulekile ekuqinisekisa likheli lakhe ngakho-ke kungenteka abaleke. Mokgotsi waboshwa mhla til-15 kule nyanga lefile kanti ke ubukene nemacala labucayi lafaka ekhathi kutfolakala nesibhamu lesingekho emthethweni netinhlavu kudubula izidlangalaleni kuthikabeda kusebenta kwemthetho nekukhuluma emaphosiso. The court found that there is no proper address for the applicant and it will be difficult for the state to trace him. And there may be a likelihood that he will evade his trial. Therefore, interest of justice does not permit his release, as there is no proper address. Bail is denied. Ummeli wa Mokgotsi uthi Mokgotsi unalo lilungelo lekufaka sicelo sekuphikisana nesinqumo samanje. The applicant obviously has a right to appeal this particular decision to the High Court. So at this particular moment, we're going to be applying for transcripts, making copies of the charge sheet, the exhibits, so that we can be ready to go to the High Court and actually challenge this particular decision. Lo somabhizinisi wase-Northwest utawubuyela enkantolo ngaloSihlanu evikini lelitako. Kuletinye ke nasibuye titolo. Takhamuti tasentshonalanga Kapa letalinyalelwa imphahla ngenxa yetimvula betisati khothe emanceba ngesikhathi kuphindze kufika lenye imvula lenemandla. Wemkelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Tiyatfolakala ke tinkhundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, TikTok, X na ku SABC+. Mhlabhlangeni nguse umhlaba wonke ukuthi ulungiselele kushisa lokukhulu lokungakatayeleki lokubangwa yi-El Nino. Tangoma telitulu tamhlaba tithi angu-80% ukuthi lokushisa kucala emkhathini kwenyanga yenhlaba nenyanga yengci. IHong Kong ilungiselela kubalela kwelilanga lokukhipha umkhovejini. Tangoma telitulu takhona tithi kusasa lizinga lekushisa litawufinyelela ku-36 degrees. Loku kuvela ngalesikhathi athi mhlaba uhlangene umhlaba utilungiselele kufika kwe-El Nino.
Kulinzeleke ukuthi ibe seyifikile ngalokuphelele ngeLweti, kanti kushisa ngalokungakadayeleki kutawucala kulenyanga lesetulu kude kube yingci. Kuvame ukuthi iEl Nino ibe khona njalo ngemva kweminyaka lemibili kuya kulesikhombisa, kanti ithatha tinyanga letilishumi-2. Kusuke kukushisa lokuqubuka elwandle lePacific. Labasemagunyeni bexwayisa ngesidingo sekulungiselela somiso lesicakile, imvula lenemandla nekwenyuka kwelizinga lekushisa elwandle nasemhlabeni. Iyachubeka nekudala umonakalo imvula lenemandla eNelson Mandela Bay nakumasipala weKruger eMpumalanga Kapa. Tangoma Teltulu tikhokhe isixwayiso sa level 8 wemvula lenemandla lengaholele ekutheni kube netikhukhula. Insatheli ke SABC Nandi Paplaki ihlanganisena ngombiko. Kulo masipala umbaxa waseNelson Mandela Bay nalapho ke bekukho izantyala zemvula ukusukela ngemini ngolesithathu izolo kuzokutsho namhlanje. Siyaqaphela ke ukuba kubekho abantu abasusweyo kumakhaya abo abayi670 babekwa kumaholo oluntu kunye nenkonzo ngenxeni yokubana ezindlini zabo bekungena amanzi. Abantu ke ababekwe kula maholo utshilo masipala ukuba uyazama ukuba abanikeze ingubo kunye nokutya ukuze uqinisekise into bana bafudumele. Kweziholo ke kukhona nabantwana abancinci, ukhona nonenyanga enye sathetha nomama wakhe sithi ukhathazekile kakhulu kuba umntwana wakhe omncinci abe kanti ukulemeko akuyo bonakala kuba isathomalele imvula, kodwa ke bayatsho ke abo bezenkonzo ezingxamisekileyo ukuba bazawuqhubekeka ukujonga lemeko, kodwa ke okwangoku mandiziphosele kuni intambo. Takamuti taseNtshonalanga Kapa letalinyalelwa impahla ngenxa yetimvula betisathi khothe Manxeba ngesikhathi kuphinza kufika lenye imvula lenemandla. Ngesikhathi labasemagunyeni bathi kude umonakalo lomkhulu lobikiwe kwanyalo, letinye takamuti setivele tikhoselisiwe emaholeni emphakathi tite uphepha. Kepha kukhuluma kabanti ke ngalolisabe emoyeni sina Siphiwe Hobasi lo insatheli yetindzaba te-SABC. Asikubingelele Siphiwe. Sibambe ngasibini ndibulise nakubabukele emakhaya. Siphiwe ngabe kwentekani la ukhona khona sinjani simo selitulu? Apho usifumana khona ngoku usibamba silapha eGeorge sisandofika ukusuka kulamandla weLittle Karoo, ilanginqe iquka idolophu ezifana noOudtshoorn noDeerust kunye noLadysmith. Nalapho besiyokhangela abantu abatheke bakwanyanzeleka ukuba bawashiye amakhaya wabo ngenxa yemozulu ethe yambi ke kwezi ntsuku zimbalwa zigqithileyo. Kukho abantu ababalelwa ku93 abagcinwe kwiholo laseTukomsras eOudtshoorn ngenxa yokuba kunyanzeleke baphume ngesaquphe ezindlini zabo ngenxa yalamanzi kummandla waseDeerust kunye naseVelgelek. Sivile kwakhona ukuba kummandla waseZowa kukho abantu ababini abathe bakhukhuliswa ngamanzi, kodwa into emnandi ngezondaba zezokuba abenkonzo zohlangulo bakwazile ubonyula abo bantu bengonzakelanga kwaye besaphila, nto leyo ethi ke ngoku kwezi zikhukhula sethe sazifumana kule veki akukabikho ngxelo zamntu othe mhlambi wasutywa bubomi wasweleka. Kodwa siyayazi futhi ukuba kummandla waseTsoreni umasipala uye wasikhupha isibhengezo esithi imingcwabo ebekulindeleke ukuba iqhubekeke kule mpelaveki ayizukwazi ukuqhubekeka ngoba kaloku ngenxa yale mozulu indlela embi ngayo, indawo zimanzi, amangcwaba agcwele amanzi, so imingcwabo kuyawunyanzeleka ke ngoku imiswe kuzawubonwa kwiveki ezayo ukuba kuzawuqhutywa kanjani. Ngelishwa ke yinto leyo eye ithande ke ngoku uthwaxa ingakumbi ezipokothweni zabantu, mhlawumbi ke ngoku laa mali yoba bagcine abantu ixesha elide emkhenkceni. Xa sijonga apha kummandla waseGeorge nalapha isimo sikwasinye ingakumbi kwindawo ke zamatyotyombe, xa ubala Nelson Mandela Village, ubala Omando, kulapho ke uye ufumaniseke ngokuba abantu kunyanzeleke bemke bagcinwe emaholweni kuba ke ngoku bengenazo ke indawo zohlala. Ikwaseso ke nakummandla waseNisna kuquka ke nakummandla wasePlettenberg Bay, izindawo ezo ezithe zathwaxeka ingakamandla ngenxa yale mozulu. Siyayazi indlela zikhukhulisekile, kwezinye indawo akukwazi ukufikelela kuzo ingakumbi kwindawo ezisemaphandleni. Ndithetha nawe nje isebe lezemfundo kweli phondo litshilo ba
izikolo ziza kuvulwa ngomso abafundi bangabuyela esikolweni kodwa kwindawo apho ke ngoku kungakwazanga ukufikelela khona ngenxa yezondlela zikhukhulisekileyo ezo zikolo zizawuvalwa for isithuba eside nanjengoko njengoba sihamba nje sibona kukho indawo apho indlela zisakhukhulisekileyo okwangoku imeko isame ngolo hlobo imvula yona isanetha kodwa kulindeleke inike isiqabu utshona kwelanga namhlanje mhlambi ke singathi sibone ilanga ngomso ngalo ngxelo ndizibuyisela kuwe e-studio. Siphiwe asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho sithembe ukuthi niphephile nanilani khona. Kulindeleke ukuthi imengameli Cyril Ramaphosa nendvuna yelitiko letempilo Aaron Motsoaledi bakhiphe umjovo wegomela ligciwane le-HIV ilenacapavir esekhunda eMpumalanga ngalwesihlanu. Labatiwa nke njengalabangenele engotini ekusolakala ngaleli gciwane bataba bekucala kujova. Lerato loneminyaka lenge-51 uthengisa umtimba kanti sewukwende lokhu iminyaka lengu-19. The fear was if sometimes you get the condom based, you might contract STIs and also HIV. Solo lisetulu linani lalabane HIV kuleli kanti labangenayo batawutfola umuthi wokuyigomela kute ugwema kwanza kwayo. Umbuso sewuvumile kanti sewuvele ufikile kuleli. It blocks HIV from entering the nucleus of your CD4 cell, that's your own immune cell, and then it prevents HIV from multiplying. So it can't grow in your body, it can't then infect more cells, so it prevents you from getting infected. Lomjovo sewehlise kwesaba kulerato. I'm going to take the medication because I think it's much friendly, user friendly since it's an injection. Mdema Mabunda bekavele atidlela iPrEP iminyaka lemithathu. Ukholelwa ukuthi kuphumelela kwalomjovo welenacapavir wekugwema leli gciwane kusime kufundzisweni kwetakhamuti ngendlela lefanele. I will recommend that our departments, our clinics do community outreach, educate people on about it, the side effect of it, just like they did with the COVID. Kulindzeleke ukuthi litiko letempilo likhiphe lo muthi ngalwesihlanu. Litiko letemfundvo lithi litawufaka emakhamera etikolweni tahulumende sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe tinguquko etini letitawuta nalokufaka kwemakhamera etikolweni uphendvule ngalendlela. Kuhle kakhulu xa isebe lezemfundo lizofaka icameras ezikolweni ngoba ubundlobongela ngobukhona kakhulu apha ezikolweni nalapha emaphandleni ke mzifakwe icameras zingakhethi ilokishi zodwa. Ugebengu esesibone kugqekezwe ezikolweni nodlame ke lizothi ukuncipha ngoba abantu bazokwazi ukuthi bayabona kunobufakazi namaphoyisa ngabaseduzana ukuthi ababone. Amakhamera azokwehlisa izinga lobulelesi enkolweni. Ongenako nokuphumako uzokubonakala. Lokuningi tawubonakala nangabe mhlambe khona lokungakahambi kahle ikakhulu emabaleni esikolo. Sakazi ngicabanga ukuthi amakhamera ezikolweni azosiza kakhulu ukulekelela ebugebengini obenzeka ezikolweni. Nalabo ababulala bothishera nabo bazosiza kakhulu. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Yemgelwe ngetandla letifuthumeleke ibafana eMexico ePachuca. Leli qembu liyachubeka nemalungiselelo njengoba lidlala umdlalo weqala wekuvula indlebe yemhlaba ya 2026 neMexico evikini lelitako ngalesine. Ibafana itawuhlala kule ndzawo ePachuca ngesikhathi sadlala kulomqhudelwano. Leli qembu lemukele ngetandla letifuthumele kazinete kuphepha tiqinisiwe
Umdlalo wabafana bafana neMexico okuvula nomqhudelwano lotawudlala enkundleni Azteca ngalwesine kutoba imbinza yemidlalo yokuvula indlebe yemhlaba yanga 2010. Kusenjalo le-Iran litawudlala umdlalo obungane okulungiselela umqhudelwano nelemali kule Turkey ngaphandle kwabalandzeli. Bekungacaci kahle ukuthi le-Iran litawudlala kulo mqhudelwano kulandzela impi yase-Middle East. Usomabhizinisi lapho kutodlala khona imidlalo yelenzebe yemhlaba basibakulindzela ngalabovu kumukela tivakashi tetivela emaveni emhlaba. Well, listen, if you want a little piece of our culture, right? The Cuban sandwich, croquetas, and cafecito are really the way to go. It's a way to experience it next to having a cigar and putting on a Panama hat, right? The Cuban sandwich really is like the thing you have to have when you come to Miami. Tindzawo letitsengisa kudla tithi tifuna kusebenzisa lelitfuba kutikhangisa. Asesibambi N4 ke sive ukuthi sindisiwe emlangeni uphethe tiphi kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwala FM. Watanato sindisiwe. Toto Timbili Lindelwa ngibikelela umbukele ekhaya ngisho ukuthi ke namuhla ehlelweni sabe sixoxisana nabo bahlati bedendzaba demnotho sibuka naye indzaba yelive laseKenya nelive leNingizimu Afrika njengoba mingabele Cyril Ramaphosa vedendzaba ukuthi live leNingizimu Afrika nelive laseKenya lobudlelwano balamave lamabili buqhamuka khashane sophindze sixoxisana nayo iBorder Management Authority sibuka naye indzaba yokubuyiselwa emuva kwebantu labangu 933 babuyiselwa even laseMozambique. Angithathe tindzambo ngitibuyisele eGoli. Tikuca lapho ke talamuhla siphindze sihlangane kusasa letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa ke simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo inthamba malenhle ngwane. Sibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngwalelo muhla ngisho ke gcwala umlomo ukuthi mahle kakhulu ke mathuba amvula cishe ke even longana ngwalelo muhla kusihlwa namuhla mabuka ke la cishe ke tifundze lethe ligwini live njengoba lapho ku 80% kanti ka simlo ku 60% kanti ke ku 30% mawuchubekela ke la empumalanga yelive ngwalelo muhla kanti ke nasalangeni la kusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba ubona kudla ke kakhulu kade la etifundze lethe ligwini live njengoba ukhona nalomsinga womoya lobanzayo ngwalelo muhla kanti ke likhombisa ngibhonya ngemafu mabuka ke la cishe ke enkabeni yelive ngwalelo muhla kanti ke sixwayiso lezivula ba South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa kuba ke kuduma kakhulu mawubuka ke la cishe ke enkabeni live kanti ke mawehlela ke la esifundeni Eastern Cape sisekhona ke nalemvula lematima kanti ke lelwandle likhombisa ke kugubha amagagazi kuleto tindzawo leteko ngwalelo muhla kanti ke naselangeni la kusasa sisekhona ke lesixwayiso selwandle ligubha ke amagagazi mabuya kakhulu kade esifundeni ke Eastern Cape kanti ke nelichwa libonakala ke litinika amandla ngwalelo muhla kakhulu kade mawubuka ke la enkabeni live kanti ke masikubukela amazinga ekushisa kuThemeja lelangeni la kusasa masibuka ke la sifunza eGauteng ngwalelo muhla mabuka tindzawo letifana ke la nabo Pretoria lapha ku 16 kanti ke kuyabanza Johannesburg nga 3 wehlele Vereeniging nga 13 ilipholile naseCarltonville ngwalelo muhle ngaye ke la 13 kanti ke sifunza iLimpopo indzawo letifana nabo Musina lapha ku 24 ilipholile eMokopane ngaye ke la 18 ngwalelo muhle mabuka eliphala lapha ku 20 kanjalo nasePilapila lapha kuye ke la 16 ngolalo muhla kanze ke impumalanga ndzawolo efana nabo Sikhokhuza lifuthumela nga 28 wehlele kubombombela likhombisa ke kuPoland naku Carolina nga 13 emelo kanze ke nase Standerton ngolalo muhla kuyabanza ke kuseni kepha ke lipholo ngeTkhastanza mbamba njengoba lapha ku 11 kanze ke kwaZulu Natal eMnambithi lapha ku 17 wehlele boKokstad ngaye ke la 12 kuyabanza ke kuseni njengoba ku 3 kepha ke Pietermaritzburg ngolalo muhla naku Durban likhombisa ke kuphola nga 22 kanze ke Eastern Cape indzawo letifana ke la nabo Mthatha ngolalo muhla lapha ku 15 ku Composite lipholile ngaye ke la 18 leto indzawo leto kanze ke Gqeberha lapha kuye ke la 17 ngolalo muhle sehlela ke la eNtshonalanga Kapa mabukanza letifana nabo Fred Ndali lapha ku 20 bo Beaufort West 11 ilipholile leto indzawo leto kanze ke nase Cape Town lapha kuye ke la 17 eGeorge lapha ku 15 ngolalo muhle kanze ke mabuka ke la eNorthern Cape Uppington 16 Calvin kuyabanza ke kuseni lithi -1 nakubo Sutherland lithi unangaki tingubo ngaye ke la -5 ngolalo muhle kanze ke sibuka sifunza ke la eFree State indzawo letifana ke la nabo Kroonstad lapha ku 12 13 eBothaville kanze ke Bloemfontein lapha kuye ke la 12 ngolalo muhle kanze ke Sengpetsa sibuka ke la esifunza ke iNorthwest ngolalo muhle mabuka ndzawolo letifana nabo Tosca uhlele bo Vryburg likhombisa kuphola kanjalo nakubo Tawu ngaye ke la 13 ngolalo muhle kungakobe ngikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni.